Webale mnonga kandi ninkwakira namani mingi a program yitu eyo muhinji no mulisa ejino program erukubaho buli rwa kashatu ashashatu necweka ahenyini ahatayali west irakaritu tuzakuba ntuganira akwinga ebitoke esabiteji amakanda nagagarra omuli naro kine kitongole kya government abinji no mujimanya stock farm abamwene bajimanya kambazadi naro byona nibikora kimwe no twemerire tuzakuba ahinyemerere no leba ndiyo mu rutoke hariho varieties azebitoke nyamwinji munonga tukuza kuba ntuteka hamani kongera kuganiraho omwami Isaac no muhango ombitoke ebi na Isaac bana tuhembozi tumanye n'ibintu cyo bikwetagisa wabonetaga kwinga urutoke basic practices niziha na nebindi bintu kuza kuba nibizera tuza kuba ntugitwaho nabandi abarabene batushobora kucoka embebo tutyo tukamanya kuba uri mu region nke yabunyoro aho mwami Isaac arukuruga ningo uri kigezi noenda kuhinga urutoke nibintu ki ebyo ine kuratara ninga nimbibo ki eyo ine kwinga nibanyeta Edmond Principal Farmer andiyo muhinja atakwata muitaka embozi niningwa reka tugitandike na no mwami Isaac abanzora musi abantu bita babunyoro omururumi rwitururiya rero tutyo tutandike embozi nyamurungi baramukize muno abagonza babayito abakuturora nyo bakunyeta banyeta Magumba Isaac ndi mutorereza oba mu runyanko bakweto muchondoza we ebihingwa oba we byokulya ebirime enkorana naro ndi naro mbarara era ndi mu rusuko hatinko mukurora era rugenda kubasobora hakubyara oba orusuku kubyara orusuku kubyara bitoke kubikuza kandi okabifuna mukurungi nibe rugenda abasobora hati runo rusuku rweturulimu rulimwe embibo nyingi kuba tusomesezaho abalimi kumanya bikibe baina kukora twinamu zibakweta kabaragara mu right tweta sukali ndizi twinamu na kitembe kuniye beta ntaragaza twinamu kibuzi mbwazi rume twinamu na zine zindi pia abayingi mugimanyire nkakawanda baiteni ya kunyunka mu ensande pia arona pia eye byenju baiteni ensande so nizombe twina hano nezindi nyingi ziro so kengenda abasobora osobora takulima ebitoke ebintu bukule byo ine kuratira ebintu byo ina gukora kurora anti wafuna rusuku rwawe ruri rurungi runo rusuku mukuru rukusana nkoro yaka baitu ati rwakamaranu myaka 5 ruri hantu rubyayi baitu kusaka kutekereza anti ngoro atanika kwana ekinte cyo kubanza oina kukebeza itaka soil testing otaka baire kulima kintu kiona mu itaka lyawo warano yenda kulima okafuna mu itaka lyawo banzo likebeze omanye kikeke kuburamu kikeke kwetagisa kikike na kutamu niko sobole kufunamu akwaba ingi tulime kintu no awakubo osemere olire kintu kuli kikora no jeno okirima kionka anyuma nikianga kukora mu itaka lyawo abakota kebeze no wesanga anti tikina kulimu awo kionka obobanza kebeza kikuhereza exani kya burano enda akirimaho oina kutamuki oina kuongera muki nuko itaka lisobole kora ekintu kyo kwenza kubyara muki bisobole kuramu nikyo kubanza mukebere mu kulimo ebitoka then kya kabiri toza embibo enungi na mbero gena kwiye embibo genda yo leka kutera simuntu wayo inayo kwe bitoke nsindikira embibo ntera motoka ntera motoka ninyenda yigana ntera genda mu rusuku orule orusuku ogena kuya mwembibo ruli ruta atinko bokura hano rusuku runtali kaka tuwareba nkechi no reba ngui tali mu burwaire ne bitoko kubirora size yabyo na management ogirora so hano kwano we no manyanti embibo yokutwara teina burwaire bwona ekyo kubanza ekya kabiri ekwera nkobo girora ekya kasatu okutwara okukoma embibo yokwenda wano endambwazi rume wano yenda kibuzi wano yenda entaragaza ndikina kitembe mpologoma okutwara kyokoraki kyokro atalibyo kwikiayo linze mwaka gwona wa bakampa byekanta kwenda so nike kintu kya kabiri gendo otoze alogena kwiyembibo ekikuhonderaho tandika kulime bina byawo kyakuba ekirungi nogya kubyaro rutoke oba urusuku timinga esizoni yenjure nyingi ntenjo alera werayo urusuku rwa rube rukwasire okay Bura atinka kunu mu ankole enjura esoni enjura nyingi tandika mu kuomwenda paka
ku 12 negenda abaho kasana kataito ne connecting paka kwa kane nka hati season itu kandi Bunyoro enjure nyinge bamukuruga mu kwa kasatu paka kwa mukaga so bulalogoza kulima timinga season yenjura nyingi kumanyisa nti season yenjura nyingi takayikire teme bina byawe ebina turugamba kina kuba futi 3 hari 2 hansi futi 3 aiguru futi 2 hansi after preparing your land umaze kulima itaka lyawo limamu mirundi 2 bole kirakiri kisaka ntokutani kino kusaha teka mu tractor limemu okozesa mfuka tractor yakubaire better olimemu no gwa kabiri then batememu ebintu okay utadigenda kutema mu kisaka ntu utangiye kutema mogoza kutama oteke mituma mu kishaka neferayo kano nekindi nobukoko n'endwani ziba nyinjo mu kishaka yes true nibiruga mu kishaka biza bitoke byawe so reba nti watekaniza umusiri kurungi ngagena kubyara kintu kindi kiona then mukupima kuruga hakina kugenda hakindi obake tugamba kitoke distance kitoka kindi mita 3 obaba inke mweta futi 10 mita 3 nsano kwe illustrating amwana kuruga alikinu genda aliki dalikira hagati emu 2 3 nkunia muzibone kurungi okay mita 3 kuruga kitoke kimu kugenda akindi kuruga line emu kugenda line end mita 3 on futi 10 hari 10 so futi 10 hari 10 nosheme kwa notimbere china chawo exactly. Buri mutumba gona ninga some of them buri mutumba gona akuba woku bikwata ni samuno arimo abandi bagamba 2 hari 2 bo bikwata ni samuno tibigenda kuhereza migimba nkoto abakwa kwisana isananka wakutabana bayingi asahane emu tibajye kwiguta so inabiherezo mwanya ogwo kubimara ari birarira hari birazarira nuko urusukuru wawe mwaka obeno yamwe enkota enkoto ezisemere size ekyo nikyo kyo kubanza then kyakabiri abakiti kutema kina kya futi 3 hari 2 tukubana tuenda tumaze kutebeka nso musiri tutemere bina byaitu bya futi 3 hari 2 kuno busa otemu buli kina tamu bafu zawe 2 oba 3 bafu 3 nizo tueta kilo 45 omukina kimwe bafu 3 ozitabule na top soil obana oteme kina kinu itaka lya igro inaiteka side emu nabangi kigamba side ya ruguru itaka lya hansi oliteke side yeifa akarugenda garamu eri ruguru tugenda garamu eri haigu niyo tugenda garuramu omukina muliya omukina le tugenda kutaburana obusobo line lya hansi titugenda ligaramu akwetina mu rwezo ruona okay so bokumara kutabura itaka lyawe nobusa bihereze ewiki emu hari 2 obusa burabaire butaka kuzire kurungi oina kubihereza mu wiki 2 otaka byairemu obusa burabaire bukuzire okubihereza wiki emu kujangwe n'amasago atamugaba makuru gahire one week is enough okay gaba gakiri masya 2 weeks gabanze gakura gawa muneke okay akuba gali mu kika kingi kigenda kuokya obutoke bwaitu oh yes so nikyo tugambira nti gareke gakule arugeme kikeki and no kutabura akwejuka tugenda kubyara mu butoke obutayi na mizi akwatu buhatira kimuntu yaye mizi yona kandi tugenda ko kumukumara kakura mukiyahe mizi yona tukashara nikabaka gufu munonga ntu wakabyara nokazikirayo ngubo kuzike bihimba ningaki naro mti byara asigaye cyayiguru ako kaurugayo kaina mani no musana ugukwija kaba strong yes resist musana so nikyo ngamba nti amasago gaina kukura ekike kyo kiwemu then kyakabiri tumazire ekyo ne wiki zaitu 2 zirabiroho embibo tumazegera gifuna ati ntubyare orusukuru right ija obyare orusukuru wawe ruona ekina toina kukijuza eitaka kukimara kirinka bokuroreke nkeshe chinkuleba
rekaho kijuze to 3/4 asigaraho umwanya oyiroho nti bokuba oli mu kigera nambe ale maizi maingi then nawe nakwijuriza kimu nuko amaizi gatagiyaho agagenda kusiisa amizi gatera amahunu gitaka akatumba gaba mingi munonga nigita katumba konka wabo oli umwanya gutari mu mizi mingi reka hakinako akari nkorureba okay kayamba kukwata maizi ntenjura weba negwa tigairuka bwiruka kurabaho agandi gasigaraho hano wesanga nto musana orusukuru wati ruguhulire bwangu orusukuru twaraho bwire kutaka hulire musana abakwa maizi gaikaine gagendaho maingi akinaho so nikikinde kigenda kumanya nto inakulekaho akanyaho then warugalekyo hato orusukuru waitu ruimukire bikire twina akora kurora nti rwaikara ruli rurungi kandi ruzare bitoke bikota okay ekyo kubanza obusobo tugambe gotere mu bafu 3 hakubyara tugenda kongeramo obusa tumaze kutema ekitoke kyo kubanza ekyo abantu tuba kukimanya watembe ekitoke kyo kubanza ogaruko yongere maniwa ogaruko yongeremo amasha ai nyenda muno kuga kiragamba abalimi nti tukozese muno obusa tukozese muno organic manure obusa bwente bwembuzi obwenkoko tibuli bulungi mu lusuku nti abakwa buwamu bwangu bo bukora kyonka buwamu bwangu baito bwente no bwembuzi butwaramo obwire myezi mukaga ha mwaka nibukyali omwitaka so it is good avoid using mwehare muno kozesa inorganics bizinu zetugura maduka nungi baitu tiziri nungi muno haitaka za fertilizer fertilizer zetugura maduka okwa no byara ebitoke those perennial crops ebirime ebikwikaraho muno fruits bitoke mwani tugezo muno kozesa organic fertilizers organic fertilizer na ikaba expensive to kulebeka role hati yamasani egura milioni amyananga ne mitwaro nka 50 niko kyonka wagaruka ogarukire mu kibaro ekya how long do I apply it yes ntwaro bwire taka garishire ku apply kwesanga oli eri cheaper than yoguzo maduka abwakuba yoguro maduka enjira kazeka kugwa ejja kurabamu tekwikara umuntu so you have to keep applying inakwikano yongeramu baitu buno obusa kasoka kutamu mwaka okutamu murundi gumu mu mwaka baiteri yo maduka tugamba buli season inakutamu so nikiye kina kurora about the ektwara bwireki omuitaka kane kindi obusa buyamba aeration yeitaka no kwata maizi nti enjura bwegwa amaizi gasigarayo hansi mu busomo bukora nka sponge nibukwata maizi baitu yo nanka zino za tugura maduka yenjura ikura amaizi gakura murabamu kandi wikano gikosa muno building up acidity muitaka ndino wesanga nti na microorganisms zo muitaka bukuyambaho nibufa so nikyo ngamba ntu tukozese muno obusa so leka tuhumuleho then we go to next twarga omukahumuraka ushiriyo noleba program omuhinji no mulisa nabanyeta Edmond principal farmer omuhinji atakwata muitaka kandi ejini tayari west irakali yetu obwati ntona no kubamanyisa ngtwashire DSTV bishatu nkaga na mukaga niyo channel number abatuire nibe kwasa arwe kwasa rugo muri jezi impinge ehuireho hati no basa kutuleba worldwide deka tumureo kache atwagaruka tutandikiraho aho twatwahika na no mwami Isaac atongere mbozi tumanye nibiha ebyo ine kuratira okuhinga orutojo Otaferwa aha tayari west so aha twahika turya kashozi ka Buharwe ayitu inisi cyo bwira kabiri
ubwahandikirwa ngo bukabahe biri 17 byo kwakana ari 1520 yose yamazire kuzara so nko kumwahura ari 1520 ubwira kabiro bwo bubaho Uganda nkihangara karataka bw'inesha rozayo kubanga Uganda kize yafunesha rozayo umwaka gwa 1898 kwize bw'abangereza so konko ubwire ebicweka by'inyinka Buganda nkore hiya Karagwe Rwanda Mpororo ebicweka byo nibyo bikabutura mu controlling w'abanyoro they are all under Bunyoro occupation then ikiza cyobwire zayetongoreza independent bwa nyuma ya Bunyoro Stara Kingdom yamara kwa man abwenshonga nkisha tenkuru icyo kubanza no kugira ngo territory ningasho mwanya kabaho muhango warema controllinga nicya kabiri bwo kwiyafire ababwe myaka ababantu man gabo hamwe na okutahirwa baruwo Weekendeji aha Tayari West. Wezizo bandiretwa izo bandire mu west ni rugomu west reto mu west kandi reto mu west ombugufu ni reto mu west rihuherayo mu east ndiretwa kai umunozani ndiretwa munozani umu east sometimes I'm looking for you Engeri jenkwagala ndinga yakwetalu Soldier, looking for you Wabale mnonga kuwa kuba watwegitaho omuhinji no muri sa program muri wa kashatu ashayishatu necwe kantu baturi ya Tayari West irakaritu turukuganira akuhinga no kulisa banyeta Edmond Principal Farmer andiyo muhinji atakwata mwitaka erizoba nyemerire kunuya omukitongole cya government ecyanaro mbazadi mbarara so no nsimbira makanda turi yakugamba akuhinga orutoke turi ya miringo yenyini emitufu abo kuba abantu abinji okuhinga tukutomera oshangano gendo kuro mutumbo maraga byara konka tuwatamburira mitendera rero nyencha kare utandika kwe kwasango wanje bakandoga irohortaho iraizibane ryendogano tikino mwami Isaac tongere mbozi yitu twatwahikankahi tumaze kuteka mu busa mu kabiri then kindi ketugendaho buli kikoro ekikitoke aina kuba ibitoke bisatu bitoke bisatu ekyo kiyambaho nti biba bine byo kulya bikumara kuherezo mugimba ogukoto ngubo kurora hano yes abayiroki ne kikuru ketutemere agyatemege ijyo arokiri ekigarukaho no mwana gwaki hano gya kumpabuza bwakiri arumwe byana bingi birimu binga bakwanti tuguze byana General Research Center kandi na nembibo nimo mukujiha abantu tuhereza abantu embibo kionka still nabo kurati tibijura ine muno nkubwa kusanga nsukwe zindi mu byaro kandi webo bitaito no mugimbo gubaho gukoto ati nkanu kine kilo kyo kuranda kutemerege igite byatu bulike tutema tukipima kibagene kilo kinana na isatu kilo kinana ni 3 ekitoke kimwe kinana ni 3 ekitoke kimwe ekyo kurebeki ekyo ni mukisitura abantu bangayi no chara mukabiri no chara mukabiri chiriza chiriza okay so, nibyo kurore ebyabo ate jinifia 25 zine bikafia zine aro 25 eyeshande aro 17 eyemineke aro na 21 eyokuria eyokuteka zine bika abayi fia neribwa no kulibwa kugiteka kugirya yego abayi mugimanyire kanadi bakoze kitoke to kumanya mukaso gwakyo no genda no babyete bya nadi bakira kubukora mu wine so bino nibyo tukora mu wine then arone bye tumanyenke bya bogoya abayi ngibe balya then arone bibachumba ebyo tibikanyire muno
So ati tugaruke akindi mbagambira ki okuyitira buli kitoka inakuwa byana bisatu ekikuru ekigarukaho ne kyana kiyake. Okay. Ekyakabiri inakusalya orutoke rwawo orusuku rwawo kionga mbwire bwo musana tugamba bali mibaleke kusalira mbwire bwo musana orusuku rureko talutalibaniza wawa bwire bwo musana era singa mwize mu musana mwakwisange ona ijuire bisagazi no gamba ntori kibanuka bali bachafu banegerect njuro rutoke tabakurufa okumbe nakakodio akuba mbwire bwo musana buli bwo katalibanzo rutoke orusuku rwawo obwe kitoko okwano yongera water loss. Oh yes. Already it is kikuba de kiri stressed no musana kikulenga conserving amaiza galimu kandi okusala okongera ekihoye alamaiza gagenda kuturukira nobana no wita shade yacho. Exactly. So mbwire bwo musana bitoke bireke nko biri ubiraro ebyomere atinka runo rugwire otarusara rureke urayoma lete kiti orutere rugeo ntororenti tukoze tolesere okihoya kiona kitoke. Bali mbwire bwenjura saliro toke rwawo hatinka hatu wenda no shara no gogora because water is there in plenty. So that's it. Then ekindi warugira kusalira ali mu trenches nko omukuru amaiso ganga na roho ndebe mufureje mufureje omukura eno etuyamba okukwata maizi ekyo kubanza ekyakabiri etuyamba kwata itaka mbwire bwenjura ekyakasatu yamba kutangira oburwaire kulibata nebutambire to burwire oburwaire amizo butagenda okunoku yego mu bitoka alimu endwara nyingi kyonke endwara alimu endwara ibiri enkuru muno banana bacterial wilt yabangi bakumanya kajunde then banana fusarium wilt ejo tinka jurra bageta todura niyo tadura okay ya mazro sukari ndizi musa kainja ezo ejo niyo kiraho kuba mbi kusingayo bitoka bangi tibagimanya bali niyo kirayo kubambi kandi yo eribatira muitaka niba muitaka todura neryo muitaka neberyo muitaka so enjura yagwa ogugwaba guruire enjura ekagwe ekatambuzita kuriya kutwara hariya na nogu negurwaza yaguya yatwara hariya neguriya negurwara so emikureje egyo eyamba on that burabo gine mu rusukuru wawe iwe just genda oteme trench around ebyo bitoke birwaire oro event bule ebikozesebwe ebikoraho bisigaraho butsi jambia emfuka bisigaraho aho tojja tibujja kweyongera yagenda handi so mwenu emufureje ni chikuru mu rusuku na munongo mbwire bwenjura okay then ekindi wabo ineme emufureje otokerwa nawo tirukwanguha kuoma mbwire bwo musana abakuba maizi gona gaija mu fejanu gasipinga slole munanga mu rusuku rwawo so no wesangante rusuku ruina maizi for a longer period musana wakuba gutandikira okay twaro garekyo twina kumaluchinga kwalira rutoke rwaito okwalira kituyamba kwa avoiding soil erosion kwa avoiding weeds abakolo orutoke obo rusuku twina kwikano teka mu enfuka bulisano limamu akogenda kwano oteme mizi ekutoze mizi nobano stressinga no teme mizi no stressing emtumba exactly so oina ku teka mu mwaliro akwatu nkubokro hanu nareba side ya kuri yona yabera mekinyansi eyalireje no natandikirokwe okay okujuba ijame no kurakura mu birabiremu to kwetaga kutamu enfuka kurabamu so nike kirungi kiyokora kyokwaliro rutoke kazura no sana ko katwinire plan kazura nakatera abahiji takayeganye njuru nabanaje okay so no ino kwa robwire bwo mushana no yarra obwire bwenjura obwire bwenjura ine kurinda enjura yagwamu na munonga ntugamba nti enjura yaba neweyo ino kwalira rutoke rwawo okay abwaki twalira mu njura newayo ntenjira ikayinegwa etahiro muitaka
ebitoke binyuire then ati tuswekeho erimu esigaleyo etarugayo through evaporation. Okay. So urayalira mu bwire bw'omusana kandi enyo tejja kutaha mu itaka. Mweno shwekera ya mizago. Ino kuswekera ya mizi. Akazura tukatwanguhira obugambo bwo bwa muheru turukwendere cweka kiti cyo kubanza cweka cya kabiri tuza kubanza tuzo umwami Steven arukutereze mbozi. Kare. So ni malira ni ngamba nti okulima ebitoke oba orusuku kile kintu kiri so beneficial. Nti kikuhereza senti akwa mu simple mathematics yaitu mu mwaka gumu olutoke uko utandikire kwana oihamu mu ikemu oba no ihame milioni zitali hansi ya 13 buli mwaka. So bokuwe ina ikazawe ibiri iri okusakora mu simple math anororo. Kyonka bokuwokoze buli kimo kikolera mutendera okuwe ine kitoke ekitali hansi ya mitwaro ebiri inaza mu size akwa itu hanu ebitoko lekere bine byafiye bine bigena mu kilo 8 nsanju bine bya buli kilo biba mu kilo 35 ogenda haiguru enzura tiya tubinga nogera wabale munonga ntiza kuba ntugisaho sabite rukwija abo kuba ahuna ikananye no shana atandika kunoga no hinga arunja inuka sabite rukwize cweke kirenchi kurataho nza kuba nyine ondizo muhangu turukongerera variety za rukushobora okucoke mbibone bine Nyenzura nkajemera nibanyeta Edmond principal farmer umuhinja atakwata mwitaka mukama balinde we keep African hopes alive.